سلام 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 مبلاكم حضراتكم معلاتكم دما يرسعكم حجون قصيلنا بزعبا ود كنمارينا ناتا equivalentina كنمهار likelihood or expectation with their meanings كنرينا سناي مكتتال قدمي ناباتن مخادي ازيا انتاي كبلازدلي ازيا simple كن نردايا this will take some time كنقول كلاناسي إذا جزء كوسديو إذا جزء كوسديو مالتي ترجمه إذا جزء كوسديو حجي أبزي أخم بس عزيبلنا نايزي أحلفتي أتا وود كنبل كلنا دما ناي ويل حلفي سلازي أبزي أسكن رأي حجي example this would take some time تيلي أبزي this will take some time تايو إذا جزء كوسديو إذا جن this would take some time كنبل كلنا إزي منالبات جيزي كوسديو إذا سمع منالبات نزقال زيا منالبات زي أدما كانت والله كوسديو إزي منالبات جيزي كوسديو this would take some time this is likely to take a while مالتي this is likely to take a while زي أدما نرايا السو منالبات نتملسي كفلطيو He would know the solution. He is likely to have the answer. سمن البات نتملسي كفلطيو. And I want to say here, she would enjoy the show. إسا نتمرئت من البات أزاناقعي كترغبايا. إسا نتمرئت من البات أزاناقعي خوينو مالتي كترغبو. Yeah. She would enjoy the show. She's likely to find the show entertaining. إذا دما منالبات صباح كزنبيو It would rain tomorrow كبل كلخو رجعيني يكون It would rain tomorrow. Rain is expected tomorrow. You know, rain is expected, but you're not sure مالتي. Rain is expected. من البات صباح كزنبي. الساتهم من البات حجز كدليو ياتهم زيادة ما زي تبل قال النهرية. I mean كندسم ياتهم كنقبر لنا ياتهم يا ريت هذا. نابجيس غيره ياتهم الساتهم منالبات حاجز كدليو ياتهم they would need help they are probably in need of assistance they would need help الساتهم منالبات حاجز كدليو ياتهم بالمالتي أبزياد ما قتيله دا تخطاتلكمني you would like this place قبل كله you are likely to enjoy this location كتفوتوا إخا نالبات كتفوتوا إخا مالتي إزبوتا نالبات كتفوتوا إخا you know you would like this place you are likely to enjoy مالتي I'm sure مالتي دارجا رجعيني يكون كان 100% but you would like this place كتفوتوا تخيلي خا مالتي كتفوتوا منالبات كتفوتوا خا مالتي زبوتا منالبات كتفوتوا خا you are likely to enjoy this location كم دما زياترينها that would cost too much it is likely to be expensive إتي منالبات أزيا كتكبريا منالبات أزيا كتكبريا كبرت تخدكم تخيلي مالتي منالبات أزيا خبر تخدكم تخيلها that would cost too much منالبات كتكبريا جنابنت ناب هذا ندادو كان أتيها كواليتي أتري على خا ما أتيها مالسي كابت خالد كداون تفليز بالتيا so that would cost too much إتي منالبات أزيا كتكبريا تبلا لخا كم دما زين تايز بحال ناقبركي bold ناقبركوني he would be tired after the trip That means he's likely feeling exhausted from traveling.
እሱ ምናልባት ድሕሪ ጉዕዞ ክደክም እዩ ማለት እዩ he would be tired after the trip እሱ ምናልባት ድሕሪ ጉዕዞስ ክደክም እዩ ማለት ሲ most likely ድሕሪ ጉዕዞስ ንኣብነት መጺኹ ሓግዘካ ትደልዮ ኣለኻ ግን 10 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ውዒሉ ሕጂ ታይ ትብል እሱ ምናልባት ድሕሪ ጉዕዞ ክደክም እዩ he would be tired after the trip he's likely feeling exhausted from traveling እሳ ምናልባት እንታይ ከም ትገብር ክትፈልጥ እያ ኣብዚኣ እንታይ ክንሪኣ ዘለና she would know what to do እሳ ምናልባት እንታይ ከም ትገብር ክትፈልጥ እያ ማለት እዩ ትፈልጥ እያ she probably has a solution in mind you know ኣብ እምሮኣስ እንታይ ኣለዋ ኣሲ መፍትሕ ክትረኽበሉ ትኽእል እያ ማለት እዩ ብሓፂሩ እሳ ምናልባት እንታይ ከም ትገብር ክትፈልጥ እያ ኣዋ እዚ ምናልባት እቲ ዝበለፀ ምርጫ ክኸውን እዩ ክብል ከለኹ ድማ እንታይ እየ ዘስምዕ እዚ ምናልባት እቲ ዝበለፀ ምርጫ ክኸውን እዩ እንታይ ኢለ this would be the best option ማለት እዩ the best option this would be the best option እዚ ምናልባት እቲ ዝበለፀ ምርጫ ክኸውን እዩ you know this is probably the most suitable choice ንሕና ምናልባት ዝያዳ ግዜ ክንደሊ ኢና ንሕና ምናልባት ዝያዳ ግዜ ክንደሊ ኢና we would need more time we would እዚ ክንውድኦሲ ምናልባት ዝያዳ ግዜ ክንደሊ ኢና we would need more time is likely required okay ኣብዚኣ ድማ ከምዚ ክንርኢ ኢና they would arrive by now እሳቶም ምናልባት ሕጂ ከኣትውታ እዚኣ ኣይረሳዕኹን ከኣትውታ ወይ ክበፅሑታ እዚኣ ድማ እያቶም ስለምንታይ ኢኹም ዝብል ዘለኹ ዘይ ትብል ፕሮናውን ስለ ዝረኣኹ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣይንረሳዕ እያ ኩሉ ግዜ እዚኣ ዘላታ we have to be very careful subject verb agreement ሕራይ እሳቶም ምናልባት ሕጂ ከኣትውታ ወይ ድማ ክበፅሑታ እያቶም ኢና ንበል they would arrive by now they're likely here to already እሳቶም ምናልባት ሕጂ ከኣትውታ ክበፅሑታ እያቶም they would arrive by now ማለት ሕጂስ they are likely here ማለት እዩ ብሓፂሩ ኤርፖርት በፂሖም ክኾኑ እዮም ንሕና ድራይቭ ጌርና ክንቅበሎም ንኸይድ ኣለና እሳቶም ምናልባት ሕጂ ከኣትውታ ወይ ክበፅሑታ እያቶም you know maybe ቁሩብ ደንጉና ኣለና okay እዚኣ ድማ it would snow later today ምናልባት ናይ ምሸት በረድ ካርም እዩ ተስምዕ እዚኣ ድማ snowfall is expected later you know ምናልባት ናይ ምሸት በረድ ካርም እዩ ኣብዚ ድማ ምናልባት በቲ ውፅኢት ክትድነቕ ኢኻ ምናልባት በቲ ውፅኢት ክትድነቕ ኢኻ you would be surprised by the result the outcome is likely to surprise you ማለት እዩ ሓፂሩ ምናልባት በቲ ውፅኢት ክትድነቕ ኢኻ ምናልባት ሲርኣዮ እዚ would ከም ምናልባት ኮይኑ ይሰርሕ ዘሎ ብዚ ማለት እዩ ምናልባት በቲ ውፅኢት ክትድነቕ ኢኻ you would be surprised by the result and that would take longer than expected ካብቲ ንፅበዮ ንላዕሊ እቲኣ ማለት ዛት ክትብል ከለኻ እቲኣ ምናልባት ካብቲ ፅቢት ንላዕሊ ግዜ ክትወስድ እያ ካብቲ ፅቢት ንላዕሊ ግዜ ክትወስድ እያ እቲኣ ምናልባት ካብቲ ፅቢት ንላዕሊ ግዜ ክትወስድ እያ it is likely to require more time than anticipated ማለት እዩ okay እዚኣ ድማ ንረኣያ ምሳኹም ቦልድ እናገበርኮ እየ she would feel better soon እሳ ምናልባት ኣብ ዝቐልጠፈ ጽቡቕ ክስማዓ እዩ ወይ ክትሓውያ ማለት እዩ እሳ ምናልባት ኣብ ዝቐልጠፈ ጽቡቕ ክስማዓ እዩ she is likely to recover shortly ማለት እዩ okay and the next one ድማ he would win the competition እሱ ምናልባት ነቲ ውድድር ክዕወት እዩ ምናልባት ክዕወት እዩ ማለት ሲ likely ማለት he's likely to be the winner ማለት እዩ እሱ ምናልባት ነቲ ውድድር ክዕወት እዩ ምክንያቱ ኩነታቱ ርኢኻ ማለት እዩ ኩነታቱ ርኢኻ
مستناتو بقعت أزاميتك سمن البات نتوددر كعواتيو تقول he's likely to be the winner. And here إذا من البات مدونغواي كسعبيو قبل كله إذا أنتايو this would cause a delay. This would cause a delay. A delay is expected because of this مالتي. You know زي من البات مدونغواي كسعبيو. زي من البات مدونغواي كسعبيو. زغناتاتي مدونغواي كسعبال نايو. السخا من البات جاكيت كدليغا. well كدان أركي كالغا مالتي. كدان أركي كالغا قريغا أزمسل. So it is probably cold enough to need a jacket مالتي. وحاتيرو سي you would need a jacket قبل كاخلو من البات جاكيت كدليغا. مخنياتو أركي كالغا سخا من البات جاكيت كدليغا. أركي كالغا so فلوتي مالتي. most probably مالتي. Okay. كاتيلنا دوما نزي نرايا اتي منالبات نتو غداي كغلصي اتي منالبات نتو غداي كغلصي that would explain the issue. That would explain. This is likely the reason for the problem مالتي بحاتيرو. So اتي منالبات نتو غداي كغلصي اتي ወይ ድማ ቲኣ منالبات ነታ ጉዳይ ክትገልጻያ እቲ منالبات ነቲ ጉዳይ ክገልጾ እዩ that would explain the issue. So فيديو نابز ودينا لنا كلن إذا نسرحن زلنا ريفايز نتاقبوركم حانسا أريخا يطرح أي تذكرونيها إذ جراميري كم لقع خمتي أب كلاس كنا ما أركلنا نفتنا إلنا نمرمرا إلنا دقاقي مناينا نصنعه دقاقي منا خلنا نبابا كنكيلا لنا سلسي أكاديمي كم زي نيوز حانسا سمعها تحلفو أيقونان كت ملالس عليك كتريو لك موسناي جيزي من يلكم تصبو سسناي نعهدكم and see you on my next video.